lijepo na najavi i evo to je nekako bila sugestija da tema bude nekako takva da ima veze sa hrvatskom logikom, pa mi se nekako učinilo baš ono što je možda manje poznato i više otvoreno za istraživanja da to budu baš počeci. Samo da vidim, dobro. Evo, pa bi onda nekako pokušao kroz jedan izbor autora, tema i teza dati jedan pregled toga što se zbiva u Hrvatskoj, odnosno što rade hrvatski pisci tu negdje evo, od sredine 19. stoljeća pa tamo negdje do prijelaza u 20. stoljeće. Evo, to je ovako tematika. Tako da može se reći da od te sredine tamo od 800, okruglo od 850. pa do tog prijelaza u 20. stoljeće možemo pronaći niz ideja, bilo početnih čisto rudimentarnih, bilo u većoj ili manjoj mjeri već provedenih, izrađenih, koje je vrijedno analizirati i procijeniti sa stajališta razvoja moderne logike. Kad kažemo moderna logika, sad to je već od te neke 850. već se približavamo, bit će skoro dva stoljeća, tako da i nije to, ili skoro neće biti nešto tako novo, ali evo, standardno početak toga što se katkad ili češće zove moderna logika ili nekad simbolična logika ili ne znam, nekad i matematička logika u širem smislu. Uobičajeno se datira u to vrijeme u vezi sa Bullovom knjižicom Matematička analiza logike iz 847. a u jednom užem smislu kad već imamo teoriju pokoličavanja, kvantifikacije, Fregeov pojmopis iz 1879. Kao prethodnike toga, jer to ćemo se pojavljivati tijekom izlaganja, možemo uzeti jasno Leibnica zbog njegove ideje općega umjetnog jezika i logičkog računa. Svakako mislim da tu treba uvrstiti Kanta, što nekako u zadnje vrijeme ili zadnjih desetljeća nekako i sve više možemo sresti taj pristup da se Kant analizira sa stajališta moderne logike zbog pojma formalnog sustava, zbog koji se razlikovan od modela koji sustavu daju značenje, zbog pojma analitičnog suda, to recimo Frege ističe, i zbog problema, možemo reći danas tako, nepotpunosti, u smislu pojmova koji ostaju bez modela, znamo recimo tamo drugi dio kritike čistog uma. I onda prethodnici Bolzano, zbog pojmova posljedice, spojivosti, logičke istine, koji su definirani, danas možemo tako reći, modelski, metodom varijacije, znači metodom supstitucija, ali ne supstitucija u smislu jezične razine, izraza za izraz, nego supstitucija ideja u stavcima. Stavci nisu tu rečenice, nego Bolzano govori o stavcima o sebi, o idejama o sebi, o istini o sebi, što možemo današnjim nazivljem shvatiti kao dijelovi ili kao dio modela, a ne kao jezične tvorbe. Znači, možemo reći da ti pojmovi na neki način podrazumijevaju ili najavljuju nešto što se danas zove teorija modela ili formalna semantika. Evo,
I sad je naša ideja ovdje da nekako sažmemo možda neka važnija obilježja i razvojne tendencije početaka moderne logike u hrvatskih autora. Ono što se može istaći tu kao jedan važan ili najraniji datum i jest ran, kad vidimo da to 846, 857, to su kratki spisi Vatroslava Bertića. Dva kratka, svi se tiču matematike, ali na neki način i osnova ili temelja matematike, što Bertić vidi u algebri i nekako u svemu tome vidimo i neke osnovne ili temeljne logičke ideje. Znači dva kraća teksta u Danici i onda knjižica Samouka Pokus prvi, to su zapravo neki temelji matematike, međutim to je zamišljeno puno opširnije nego što je objavljeno. Objavljen je samo početak. Evo, ukratko da možda to skiciramo, o čem se tu radi. Znači, Bertićeva ideja krenuti od onoga što je najbliže, što je očito, bjelodane istine i stoga, po nje, kako on to vidi, od algebre. Znači, od nečeg konkretnog što možemo označiti s a, ili s x, a ne od aritmetike gdje smo odmah suočeni sa apstraktnim pojmom broja. Makar je možda 2, 3 prepoznatljivo, to je zapravo vrlo apstraktni pojmovi. Evo, kao što kaže Bertić, aritmetika boravi kod pustih brojeva, do kojih se učenika isprva uspjeti nemoguće, dočim algebra njegovu pozornost po najbližoj stvari prikapča, te drobljenjem i vrstanjem iste stvari pred očima svukoliku razvija množinu, iz koje brojeve redom na dlanu pruža. Evo, točno kratko skicirati kako to kod njega izgleda. Znači, ovako jedan početak je da se istina bilježi znakom jednakosti, znači x je a, ovo je doslovce jednakost, ne? Ili to je čovjek, bez obzira je tu mislimo na konkretna neka bića ili stvari ili na apstrakte, pojmove ili nešto tako. I shvaćaju kao svejednost, istina kao svejedno, znači radi se o znamenjima, lijevo i desno, znaka jednakosti, iste stvari. I onda, to je s time povezano, uvodi dva načela. Jedno je sloboda označivanja, slobodni smo izabrati bilo kakve znakove za naše pomisli, za nešto, x, recimo čovjek, a, novac, b i slično. Znači to je osnova, polazište izgradnje mogućega formaliziranoga jezika. I drugo, supstitucija kao sastavni dio algebarskih postupaka. I sad, kako to izgleda u tom njegovom programu, znači to je sad nekog zasnivanja, možemo tako reći, matematike, aritmetike, kako dolazimo do broja, ne? Kako dolazimo do broja. Znači, to je samo rudimentarno ovako u tom tekstu vidimo izvedeno. Znači, na putu do broja polazište je a, nešto, a ono isto, što gotovo, ono isto čega množinu izraziti želimo. Znači, množinu recimo a. To je kao što je prije rekao, ono što je nešto što je najevidentnije, od čega polazimo. Vidim tu a, jedno za drugim. Ako a shvatimo kao mjeru, a m kao množinu, kao broj kolikoće, on kaže olina, koliko, toliko, iole.
nekad se je reklo oleslovlje za matematiku u 19. stoljeću. I u 20. kod Lasla ima oleslovlje. To je, i onda imamo MA, množina mjere. To je neka množina mjere, koliko tih A, gore tamo 3. Pa onda idući korak, DA je 10 tih mjera, SA je 100 mjera, beta i tako dalje. Beta je 10 mjere, gamma je 100 mjere i tako dalje. Na kraju BDA, znači neki broj 10 mjera, pa neki broj 100 mjera i tako dalje, čime na koncu možda bilo koji realan broj. Ne? To je ovako polazište i više od toga, jasno to je malo šire nego ovako ovdje u par redaka, ali to je njegovo polazište za izgradnju, da uopće dođemo do broja. Evo, to su 46, 846, 847. Po Bertiću, kaže, sadašnjim potrebama ne odgovara aritmetiku staviti prije algebre, samo zato jer je, kažem, prije iznađen u povijesti. Nego valja aritmetiku s algebrom stopiti i kaže tim većma jer drugčije i najprostija načela strojoslovlja, mehanike, i drugih za obrtni život najvažnijih nauka naravi razumjeti moguće nije. Obrtni život to je nešto što je bila industrija, ali na ondašnjem nekom tehnološkom stupnju. I možda je dobro dodati da Bertić, jer često kad se kaže logika, matematika, onda misle pa to nema veze sad sa nekim kulturološkim razlikama, jezik i tako dalje. Međutim, Bertić ističe i osobitost različitih jezika i naroda, znači kultura i tako dalje, temeljem čega drži da je krivo doslovno presađivati znanosti iz drugih jezika. Znači sad uzmemo neki strani i sad da njih doslovno i to je to. Nego zapravo treba svaki narod na svom jeziku, da tako kažemo, i izvorno napraviti potrebna djela. Ja. Ako je dakle jednakost u jeziku nelaživ dokaz srodnih čučenja, bez dvojbe iz različnosti jezika nesudaranje pojmah izvoditi se dade. Pravno to je? Ni pojmovi su zapravo barem nešto različiti. Krivo bi dakle činili kaneći metež s naravi u našom nesudarajući se pojmah k nama presađivati. Znači, isključuje automatsko presađivanje pojmova iz drugih jezika u hrvatski. I onda negdje iza toga teksta i u matematici se istine izvađaju upravo iz naravi, znači to je ono što mora biti bijelo, moramo krenuti od nečeg što je bjelodano, očito, nama, i onda korak po korak izgrađivati znanost, matematiku i tako dalje. Evo ga. Kao drugi korak, vidim da vrijeme ide pa ćemo malo morati preskakati, ali evo kao drugi možda važan datum u tom ranom razdoblju je Pacelov udžbenik logika, misloslovlje iz 1868. Ono što, pogotovo s ovog aspekta razvoja moderne logike, je tu interesantno, to je da je tu očit utjecaj Bolzana i ono što on zove Pacel novija škola, Robert Zimmermann, koja, kako on kaže, kao podlogu ima djelomice u matematici. Čak kaže negdje logika je matematika duha. I na kraju kaže da će se budući razvoj logike valjda osnivati na matematici. S druge strane isto je usredotočenje na jezično pojmovnu stranu, osobito preko nazivlja i tu vidimo da je ta komponenta slična kao i
u Bertića. Evo da to možda onda samo kratko ocrtamo, znači sustavno i strukturalno općenito Pacel stoji u tada standardnoj kantorskoj tradiciji, znači isto razlikovanje oblik, tvar, pa onda kolikoća, kakvoća, odnos, modalnost, pa onda kategorijski, hipotetični i distinktivni sud i zaključak. A s druge strane filozofski i u provedbi, u knjizi samoga toga materijala i tematike znatnim je dijelom u Bolcanovoj tradiciji i to preko Zimmermannova udžbenika iz 583. Kasnija Zimmermannova izdanja su bitno drugčija. A ovdje se vidi ekstenzivno Bolcanova tradicija u Zimmermanna i onda preko tog udžbenika u Pacela. Osobito preko objektivizma. Imamo pojmove objektivni sud, objektivni pojam, to su Bolcanovi ideja o sebi, stavak o sebi. Kategorični sud ima, kad je u jednom prvom koraku formaliziran, ima oblik A ima B, to je Bolcano. Javljaju se pojmovi Bolcanovi spojivost, izvedljivost i tako dalje. To je dosta, mislim, sasvim drukčije od onoga što se možda očekivalo u to vrijeme, tako da taj udžbenik i nije baš bio ovako prohodan, pogotovo ne za gimnazijske svrhe, ali ovako teorijski je vrlo interesantno da se s ovoga aspekta analizirati. S jedne strane u teoriji zaključka polazi u skladu s tradicijom od glavnog pravila da se posebno deducira iz općenitoga i od strukture zaključka, gdje je opće pravilo gornje premise, donja premisa daje odnos premise i zaglavka. Međutim, u razdiobi zaključaka pak polazi prema Zimmermannu jednostavno od složenosti premisa, od broja, koliko ima premisa, koliko ima zajedničkih pojmova, srednjih pojmova u svim tim premisama. Za razliku od Pacela, Zimmermann u tom udžbeniku iz 1953. zaključak objašnjava Bolcanovom izvedljivošću. Rekli bismo na jedan način koji izgleda kao moderna ekstenzivna teorija modela, to ćemo kratko skicirati. I pojedine oblike u pravilu objašnjava opsegovno, ekstenzivno. Eulerovim dijagramima, odnosno sa strane daje metateorijski opis opsegovnih odnosa, pojmova u zaključku. Kao da čitamo gotovo i neki današnji udžbenik gdje se opsegovno objašnjava zašto nešto formalno semantički, zašto neki slijed recimo vrijedi. Ali umjesto takvog, ajmo sad tako reći, modelsko-teorijskog objašnjenja, Pacel se, kad predstavlja različite oblike zaključaka, u pravilu zadovoljava samo navođenjem primjera i također ne rekonstruira niti dedukciju iz posebnoga iz općenitog, što je bilo u skladu s ovim deklariranim načelom. Tu bi trebalo recimo u nizu koraka pokazati zašto sad taj zaglavak i u koliko koraka slijedi čisto deduktivno iz premisa. U pravilu imamo samo, kao što ćemo vidjeti na slici ovoga, samo primjer. Evo dva primjera, najkraće, jedan sa opstojnosnim podrazumijevanjem u oblicima što ima A ima B, to jest A jest B, svaki, razumije se, podrazumijeva se da podmet, subjekt je neprazan, neki, bivstvo je njegov izraz za opstojnost. I drugi primjer bez jasnoga podrazumijevanja opstojnosti u oblicima gdje ima nešto, fi recimo, tu ima
psi, recimo. Evo, kratko da vidimo kako to izgleda. Evo, ovo je gore isječak iz Pacela, desno je ovako više formulacija bliža običnom jeziku, lijevo je malo formalizirana u skladu s Bolcanom, ASB, formalno što ima A ima B, i dolje vidimo tri zaglavka i nikakvog tu nema sad objašnjenja, dedukcije, kojim pravilima, zaključivanja i ništa toga. Nema niti opisa opsegovnoga, kako se odnose opsezi tih pojmova. Nema čak niti dijagrama, za razliku od Zimmermana, koji je predložak, isti taj ima zaključak Zimmerman u svom udžbeniku 53. Gledamo ovo, kao da čitamo suvremeni tekst, U od A to je opseg pojma A, U od ne A, opseg pojma ne A, manji ili jednako, taj opseg od C manji ili jednako od opsega ne A i tako dalje. Znači ovdje imamo s lijeve strane jednu metateorijsko obrazloženje zašto odnosno ti zaključci, su tri zaglavka vrijede, i ovdje ujedno zorno, ova slika ide uz taj opis, metateorijski, Eulerovim dijagramom. C je znači negdje, bitno je da je izvan A, ne znam sad točno dokle ide, nije definirano, ali znamo da C, opseg od C, nije u opsegu A. I recimo ovaj primjer gdje nema srednjeg pojma, ovaj B, C, D, E, F, i sad tu nema zajedničkog pojma, ali možemo zaključiti gdje su A, C, E, tu su onda i B, D, F. Međutim, nema, barem nije ovdje u primjeru navedeno da slijedi da ima ACE ili da ima BDF, tako da možda to djelo nejasno, ali možemo čitati tako da bi tu možda bilo moguće i da uopće nema podrazumijevanja opstojnosti, gdje su ACE, je li ACE prazan ili neprazan opseg tih triju konvencije, tih triju pojmova. Zimmerman kaže ABC, ako imaju i još tako mali dio opsega zajednički, znači kao preteže, kao da bi tu možda trebalo biti, ali to može biti koliko god mu drago mali dio opsega. Ako je tako, onda taj mali dio opsega je zajednički i ovim pojmovima BDF. Evo ga, toliko o Pacelu. Ovdje bih sad možda kraće, jer neće biti toliko vremena. Kad gledamo kraj ili od sredine pa kraj 19. početak 20. stoljeća u Europi, i to vidimo i u hrvatskih filozofa i logičara iz tog razvoja, zastupaju reformske ideje o logici. Znači, reformske u odnosu s jedne strane i na tradicionalnu logiku tada, ali također kritički se osvrćući i na tadašnju ono što je tad bila matematička logika. Uglavnom algebarska logika sa početcima Frege, Russell, kasnije početak 20. stoljeća. Evo, samo bih kratko ovdje onda spomenuo Franju Markovića, skripta, to je veliko preko 800 A4 stranica
rukopisa skrita iz logike koja su nastala ili nastajala, dorađivala se tijekom vremena, ali počeši od 875. I tamo imamo u zadnjem poglavlju, koje je vjerojatno tu negdje 81. Napisano, jer se referira literatura iz 1880. a 1881. je već to predavao, kritika algebarske logike. U inačici Bula i Gibbonsa u dva poglavlja, i evo to nekako kratko sam pokušao pobrojati Markovićevu kritiku te algebarske logike. Pojmovi nisu nepromjenjivi ABC kao zauvijek isti, nego zapravo možemo imati jedan te isti predmet, a da se njegov pojam u stvari mijenja. Ne? Sudovi nisu jednadžbe, nego je sud jedan odnos podređenosti, podmeta pod prirok. I osim toga onda pokoličavanje kvantifikacija priroka koja je potrebno za jednadžbu, zato se traži dodatna spoznaja, nisu onda dovoljni ovi A i O oblici. Također smatra da se ne može zaključivanje svesti na supstituiranje u jednadžbama, nego da je u zaključivanju riječ o kretanju kroz jednu hijerarhijsku strukturu dokaza, o subsumiranju pod pravilo ili pod pravila. Potrebna je i indukcija. I na koncu kaže Marković da zaključivanje se ne može se shvatiti kao strojna radnja, i kad bi se to htjelo, to je bilo vrlo nepraktično, sad gledamo iz one perspektive, ne, kad nemamo još ovakve računalne kapacitete, umjetnu inteligenciju, nepraktičnost i sporost zbog velikog broja slučaja, već kad baratamo sa malim brojem argumenata, već strašno i brzo raste, kao što znamo, broj kombinacija pozitivnih i negativnih. Ali time je zapravo otvorio pitanje izračunljivosti, kompleksnosti formula, time je zapravo ušlo u logiku. I umjesto toga smatra da treba uzeti u obzir, osim opsega, sadržaj pojma, a taj sadržaj pojma je zapravo stvarno uvjetovan i radi se o međuovisnosti oznaka koja može i varira od pojma do pojma. Znači, možemo samo reći, pojam je neki f funkcija od ABC, ali to može biti od pojma do pojma sasvim drugčije. To je jedna Loceova ideja, znamo da je Loce Fregeov učitelj filozofije. I tako dalje. Nisu dovoljna samo ta načela logička koja se rade u algebarskoj logici koju on analizira, nego je potrebno načelo razložnosti. Znači, logika se mora voditi razlogom zbog čega ili temeljem čega ABC možemo ujediniti u jedan pojam. I onda Arnold Markovićev učenik, imamo logiku u 5 izdanja, koji se osobito interesantno čitati ovaj dio teksta koji je sitnim proredom pisan u logici i to posebno u zadnjem, 4. i 5. izdanju, gdje se osvrće, ali osvrće se i ranije, na matematičku logiku i smatra da je logika i u tom aspektu ostvarila napredak. Znači, to nije ovako linija da sad to bi odbacivalo, ali to je napredak u formalno-ekstenzionalnom pristupu, u tehnici logičkog izvođenja, ali Arnold smatra, temelji se i ona, matematička logika, na sadržajnoj logici i kaže, od nje dobiva oštrinu. Iz čega možemo zaključiti da, ćemo par riječi o tome reći, zapravo zastupa jednu vrstu logicizma.
da se matematika temelji, svoju oštrinu dobiva iz logike. Ne? To imamo Frege Russell. A budućnost pripada smjeru posrednom između sadržajne i opsegovne logike, ali evo, uz ovaj primat sadržajnog pristupa, logičkoga u užem smislu. Evo, ta oštrina, matematička logika je ekstenzionalna, a oštrina koja potječe iz sadržajne logike, koliko možemo iščitati iz njegovih komentara, sastoji se o sadržajnom razlikovanju i međuodnosu pojmovnih oznaka u oštrom razdvajanju onoga što je sadržajno bitno ili slučajno. Ovo bitno ili slučajno ne vidimo u ekstenzionalnom pristupu. To vidimo u sadržajnoj logici. A tu je temelj da nešto nečem pripada ili ne pripada, jel? Da nešto stoji ili ne stoji, i tako dalje. Ovo bitno i slučajno, gledano kroz današnje naučave, to zapravo nas vodi u ono što zove intenzionalne logike, sadržaj, intenzija, ali to je ovdje na ovaj način iskazano. Matematička logika je deduktivna, to je ogroman napredak, Arnold to kaže, izrazito su usavršili deduktivnu metodu, antipsihologistička je, matematička logika, znači ona je na razini objektivnosti, apsolutnost u smislu da je neovisna o nekim subjektivnim uvjetima, okolnostima zaključivanja i izrazito je tehnička. Čak kaže, matematička logika više neka vještina u spajanju pojmova i sudova nego li teorija mišljenja i spoznaje, što bi ovo drugo trebala biti. Ovo drugo, teorija mišljenja i spoznaje, to je ono što danas zovemo metateorija. Ne? Zapravo, Arnold tu vidi središte logike, metateorija, nešto što je bila formalna, isto za njega sadržajna, intenzionalna semantika. I možda je u tom svjetlu interesantna ova usporednica Arnold Frege, zbog logicizma, a i u strukturi suda, ne? Logicizam, to je ono što smo spomenuli, za sva oštrina kojom se matematika ponosi, kaže, potječe jedino od logike. I onda on misli na tu svoju sadržajnu intenzionalnu logiku i izričito na silogistiku misli. Kao zaključivanje sadržajno kroz odnose između oznaka koje se javljaju u premisama i u zagradu. Dok Frege, jasno, kao što znamo, uvodi jednu novu, sasvim drugčiju formaliziranu logiku i jezik. I pritom još imamo Arnoldovu nazor, da je izvor logičkih zakona u ljudskom duhu, to su postulati duha, znači zastupa svojevrsni takav apriorizam, ali su oni u skladu sa zakonitostima zbilja. I u samoj strukturi suda vidimo u Arnolda potvrđivanje i njeg kao jedan poseban moment koji dolazi na sam sadržaj suda, nešto jest ili nije, potvrđuje se ili ne. To je nešto što je sukladno tadašnjoj novokantovskoj školi i drugim logičarima, ali je to slično Fregeovu znak tvrdnje, ispred. Znači, tvrdimo i sad tu ide već neka struktura koja se tvrdi. Recimo, sadržaj suda koji se tvrdi. Evo, moramo preskakati. Matičević koji izrazito se oslanja i polazi od Bulcanovih ideja. I ovdje bih htio malo se zadržati. To je možda najvažniji predstavnik koji dolazi iz hrvatskog kulturnog kruga, Albino Nađ. Bjeloslav ima u pismu se kod dječak, to je tako potpisao. Bjeloslav Nađ.
nisam vidio pisma, ali sam vidio popis pisama i zabilježeno kako glasi potpis. Objavljivao u Italiji, Austriji i Zadru, na talijanskom i njemačkom, dva možda ovako važna, tehnički najvažnija rada na njemačkom. I moram reći da su tu u njega sadržani vrijedni doprinosi algebarskoj logici, temeljima logike i filozofiji logike. U užem smislu logički poznat je po istraživanju problema, još se kaže Gibbons-Cliffordov problem, koliko je i koji su tipovi sudova i predstavnika tih tipova s n elemenata, odnosno slova, logičkih kolikoća. I tu ima jasno prethodnike, Gibbons, Clifford, logičarka Leo Franklin u to doba. I ova tri slučaja, to su ona koja on postupak za rješavanje koji je on dodao, ne? Znači kad imamo tip sa ovoga gore vidimo T2n, znači sa dva disjunkta i n ovih elemenata, ne? Recimo slovo. Zamišljamo si disjunktivni normalni oblik, znači to je riječ o formuli koja je disjunkcija. Disjunkcija čega? Disjunkti su konjunkcije. Čega? Slova ili njekova slova. To je polazište da se jezik na to svede i onda se promatra koji je broj i koliko ima vrsta predstavnika za tip. Sa dva disjunkta, za bilo koji n broj slova. Ili s 3 i 4 disjunkta, koliko ima tipova i predstavnika tih tipova za bilo koji broj n slova. A tip je nešto što je invarijantno, da tako kažemo, s obzirom na supstituciju. Znači imam jedan disjunktivni normalni oblik, unutra su slova, ne znam, A, B, C, ne, A, ne, D. I sad, supstitucijom tih slova ili njekova slova mogu iz jednog oblika dobiti drugi, naravno, ali ne uvijek. Ne uvijek, ima jedna granica te svedljivosti i ta granica razgraničava tipove. Ne? Kad ne mogu jedan oblik nijakom supstitucijom jednoga za drugi, kad ne mogu dva oblika pretvoriti jedan u drugi. Znači to su slučaje koje je dodao Nađ i bilježi ih u jednom tekstu Gödel, kad spominje taj problem, onda Nađ ova tri slučaja koje je riješio. A opće rješenje je dao George Polja, budući da je na koncu u Kaliforniji predao 37. Čisto za ilustraciju, jer to nije jedan problem koji se baš logičari sad bave. Znači tipove, recimo na ovom primjeru sa dvama, kad imamo dva elementa, znači A i B, imamo samo dva slova, A i B, jasno imamo 16 vrsta zbrojeva, disjunkcija s dvama elementima i sad promatramo još, razvrstamo prema broju ovih disjunkata, može biti 0, 1, 2, 3 i 4 maksimalno, s obzirom da su dva elementa. I dobijamo ovako, te vrste. Ne? Međutim, tipovi, s obzirom na mogućnost međusobnog svođenja na isti oblik pomoću supstitucije, tipovi su
po tim vrstama, evo u prvom slučaju 1, u drugom slučaju 1, međutim u drugom slučaju, kad imamo dva disjunkta, imamo dva tipa koji međusobno nisu svedljivi. Na ovaj prvi tip se svode 4 od ovih slučaja, a na ovaj drugi ova dva, označena zvijezdica. I zapravo je to pitanje koliko ima takvih, znači ukupno kad imamo dva slova rezultat je 6 tipova. Međutim to eskalira jako, ne? Znači kad je N3 to je 22, kad je N4 to je 402 tipa, kad je N5 to je 1.200.000 tipova. Kad je N6 izračunato je 400 bilijuna tipova. Znači to prilično prelazi psihološke mogućnosti uopće. Ali ovo je ono što još uvijek možemo u glavi držati, 6 tipova. Recimo da su ova dva tipa nesvodiva, to se još na ovoj razini može grafički pokazati. Znači imamo dva elementa i imamo ove 4 mogućnosti i to se onda može prikazati dvodimenzionalno sa 4 vrha, to je kvadrat, ne? I sad promatramo na koji sve način možemo izabrati po dva vrha, jel? Jer ovdje nas zanima, ovdje recimo, jel? Ovaj slučaj, ne? Imamo dva, biramo uvijek po dva disjunkta, ne? I vidimo jednu očitu razliku da ta dva disjunkta mogu biti na kvadratu, mogu biti susjedni, jel? Recimo ovako, a mogu biti dijagonalni. Mogu biti susjedni ovako na bilo kojem drugom položaju. Sad ove sve možemo svesti nekom rotacijom jedan na drugi, jel? Ovaj na ovaj, jel? Da zakrenemo tu kocku. Ali iz ovoga ne možemo nijakom rotacijom u ravnini dobiti ovaj oblik i obratno. Jednostavno tu je granica između ta dva tipa. I to su ova dva, ovaj i ova situacija po drugoj dijagonali. To je ovako grafički kako se to može ispitivati. I sad tomu odgovaraju i tipovi sudova. Znači sud onda nastaje kad imamo taj oblik formule i onda tvrdimo da je to uvijek neistinito, jednako 0, ili tvrdimo da nije uvijek neistinito, znači više je od 0. I kad malo to pogledamo, vidimo recimo s ove strane da dobijemo zapravo neke osnovne logičke pojmove ili relacije. Ovako 6 relacija: istovjetnost, općenitost, neopstojnost, ovdje ekvivalentnost između A i ne B, ovo B1 je nađovan za njeg. Neka skupna neopstojnost, nema ni A ni B, apsurdan su. I onda ovdje negacije ili pozitivni slučaj toga, apsurd, djelomičnost, opstojnost i tako dalje. Evo kako Arkar to opisuje u jednom članku: za taj problem pojavom Frege Russellova pristupa logici nestao interes u logici, ali je zatim 30-ih ponovno obnovljen u elektroinženjerstvu i računarstvu, znači s interesom minimizacije strujnog kruga i računalnog sklopa. Tu je taj problem, ta problematika nekako ponovno izniknula. Evo, već sam spomenuo da Gödel spominje nađe upravo ona 3 postupka rješenja, spominje ga
Paul Bernays u recenziji Schröderove algebre logike, prvi svezak tih predavanja. I evo, možda filozofski više ili sa stajališta nekih temelja logike, možemo reći da je ta problematika zanimljiva i sa stajališta otkrivanja primitivnih logičkih pojmova ili odnosa. Dokle to možemo analizirati ljudskim umom, dokle nam je pregledno. Međutim, za ove velike brojeve to možemo jedno uz pomoć umjetne inteligencije. Kad imamo milijune tipova. Ako želimo nešto izvući, nešto generalizirati o općim ili temeljnim logičkim odnosima. Evo ga. Ovo bi sad preskočio. U tekstu temelji logičkog računa imamo jedan način kako što je polazište, kako utemeljiti jednu algebarski sustav logike, i tu su mu polazište ono prvo. To su 3 postulata na kojima se temelje sve logičke radnje. S kolikoćom A mišljena je druga kolikoća B, to je uključenje, mišljenje dio kolikoće B, to je djelomično uključenje, i nije mišljenja kolikoća B, to je totalno isključenje. Iz tog se definira nejednakost, djeljivost i komplementarnost. I onda se dalje možemo izvesti logički zbroj, najmanja logička kolikoća koja sadrži A i B i tako dalje, produkt, konjunkcija, A, B kao najveća logička kolikoća sadržana u A i B, i tako dalje, i tako dalje. Evo, samo da malo nekako to skiciramo. Za Nađa, kažemo, nema opreke između, što smo možda očekivali sad, nema opreke između tradicionalne i moderne logike. Zadaća logike prema njezin osnovni sustav organizacije dani su tradicionalnom logikom. To su pojam, zaključak, sustavni oblici, definicija razdioba, dokaz, metoda. Sad kako to u izvedbi izgleda i treba, to je sasvim druga stvar, ali načelno to je već moderna logika to već zatječe i na to nastavlja. Temelji i prve pretpostavke dani su u susjednim disciplinama, u metafizici, ontologiji, psihologiji i lingvistici. Ali se logika kao formalna treba prema njima razgraničiti. Znači, to su druge discipline. Prema Nađu iz ontologije potječu temelji logike, aksiomatske istine, a s druge strane moderna logika nadvladava jezična i psihološka ograničenja, nepreciznost i neodređenost jezika formaliziranim jezikom i evo, ovo smo već vidjeli u kojoj mjeri je to zapravo slučaj, psihološka ograničenja u izvršenju logičkih akata. Jedan psihički akt može povezati jednim činom, samo 2 pojma, ali algebra to nadvladava, jer jedna algebarska radnja može povezati bilo koji konačan broj pojmova. To je ta razlika. Evo, i treba spomenuti tu Matu Mešića, gradišćanskog Hrvata, i njegov algebarski sustav iz 898. To je sasvim jedna druga podjela sudova nego što je to A, E i O to odbacuje. Imamo njegovu kritiku aksiomatizacije geometrije, koja je dosta slična sa Fregeovom kritikom, kad se čita korespondencija Fregea i Hilberta. Evo, sad to ne... sa rezultatom da je nepotreban zaseban dokaz neprotuslovnosti, ono što je onako jedna od ključnih stvari u Hilbertovu pristupu, dokaz konsistentnosti. Jer je ona zajamčena istinitošću aksioma, a treba poći, po Mešiću, od istinitih aksioma i onda oni jamče neprotuslovnost.
Matematičari, znači kad govorimo o tom vremenu, konac 19. početak 20. stoljeća, uvode, na primjer, teoriju skupova, Hilbertovu aksiomatsku metodu, preko geometrije i Raslov logicizam. Evo ako par imena, evo Vladimir Varičak, to je čuveni matematik, možda čovjek nije niti svjestan, matematičar svjetski toga vremena. Znači, on raspravlja o aksiomima neeuklidske geometrije i Hilbertovoj aksiomatizaciji. Navodi se da je držao kolegij iz teorije skupova. Imamo Frana Mihletića koji u jednom spisu pozitivno ocjenjuje Raslov logicizam i Hilbertovu aksiomatizaciju geometrije. Marije Kiseljak spominje se rukopis veliki iz teorije skupova, ali tog rukopisa nema, pa se misli da možda nije niti posao, ali spominje se takav rukopis. Ono što je ovako interesantno, pogotovo sad u ovom našem kontekstu, kad je polagao učiteljski ispit za srednje škole, to može predavati u srednjoj školi 906. Onda je pisao domaću radnju iz pedagogije pod naslovom Vrijednost rješavanja jednadžbi po uzgoj logičkoga zaključivanja na 18 stranica i tu temu mu je zadao Đuro Arnold i ocijenio ju je odličnom. To je jedna poveznica. Onda na popisu disertacija na Zagrebačkom sveučilištu imamo Branimir Aleksandar Truhaka, glavni problemi teorije skupova iz 911. U povjerenstvu vidimo da je Vladimir Varičak. Navodi se da su tu bila poglavlja problem kontinuuma, paradoksi teorije skupova. Međutim, ta disertacija nije pronađena, piše u literaturi, prvo sam ja to provjeriti, pronaći, ali nažalost, evo, možda se to još pronađe, to mislim da bi to bilo jako vrijedno, ali evo imamo za sad samo ovako nešto podataka. Evo, i što reći na kraju, koji je interes da uopće se bavimo, evo, recimo, tim temama koje smo u jednom izboru izložili, rekao bih povijesni i teorijski. Povijesni u smislu i potrebe za upoznavanjem korijena, razvoja i identiteta, naša vlastita bavljenja logikom u Hrvatskoj s mogućom nadogradnjom na ono što je već dostignuto. I tu onda svako dolazi u obzir i drugi autori koje nisam spomenuo, recimo Politeo, Elza Kučera, nešto što treba također proučiti i relevantno je sigurno u ovom kontekstu. Drugo, moguće nadopune i nove perspektive pogleda na opću povijest logike. S jedne strane vidjeti mjesto i doprinos hrvatskih logičara, evo tu bi osobito Nađa istaknuo, i tu bi nam bili potrebni prijevodi na engleski i hrvatski, da ga uvrstimo tamo gdje nam je i mjesto, da ga se može čitati bilo gdje. Evo. Budući da je engleski danas praktično ono što je nekad bio latinski. Ili recimo neki specifični aspekti u povijesti logike, recimo uloga von Zimmermana i baš posebno te prve njegove logike koje se temelji na Bolzanu, i onda pratiti što je sve iz njega proizašlo, dobro, zajedno sa Brentanom, bečka škola, ali recimo to su neki njegovi đaci, Zimmermanovi. Nađ, Marković, Tvardov, znamo iz Tvardovskoga ide cijela Lavovsko-Varšavska škola, bez kojeg uopće ne možemo zamisliti modernu logiku, bez Starskoga, formalne semantike, jednostavno nema. Mislim, bilo bi moderno, ali to uopće teško možemo zamisliti što bi to bilo.
Husserl fenomenologija i tako dalje. I jasno, teorijski, mislim da tu možemo imati i čisto teorijski interes u smislu proširenja uvida u povijesno akumulirano stanje spoznaja i mislim da možemo u tim temama pronaći neke zanemarene ideje i nove inspiracije, filozofske, temeljne ili tehničke. Hvala lijepo. Hvala za iscrpan i detaljan pregled. Mene zanima nešto malo izvan ovog kruga A i B dana logike prema C. William Stanley Jevons, uz to što je bio logičar, bio je ekonomist i danas je važan uz Jevonsov problem, za Jevonsov paradoks. Jel nam vi možete reći išta o tome čime su se još bavili ova 4 recimo navedena imena, i čime su još doprinijeli društvu? Vidimo, ovi prvi su dosta koristili ove primjere, objavljivali su u Danici, primjeri su im bili svi uz to da skupo većine nacionalne i vjerske skupine pa se preklapaju. Ali šta još, čisto me zanimalo, jer tipa netko kao Jevons, veliki ono što izlažete danas, ali vrlo važan i u ekonomskoj. Pa evo, tu sam skicirao, nije mi možda više na slajdove stalo, ali upravo to mislim da je interesantno vidjeti tu širu sliku. Ne? Kod Bertića, evo ga, član utemeljitelj Matice Ilis je član uprave HBL, ali radio je kao geodet na različitim ustanovama i na nacionalnoj razini. Ne? Ovo su stvari koje više manje radi onako iz nekog svojeg interesa i zadovoljstva, a ne nešto što bi ga posao tražio. Ne? Onda Pacel, zna, on je zapravo u prvom redu, kad se kaže Pacel, ljudi misle na jezikoslovlje i tako, znači to je ono čime on možda je to glavni dobro, ali kad mi sad gledamo iz logike, onda drugo ne vidimo ništa ovo drugo, osim što znamo da mu je jezik u fokusu. Tako da, evo, za Pacela bi svako to, i onda je sudjelovao u tim, to je to razdoblje, bečki dogovor i tako da, diskusije oko jezika sredina 19. To je već jezična politika i tako tu ga možemo pronaći. Znači, to je naprosto fascinantno, ne? Koliko je mlad umro od 866. do 901. A ogromno obrazovanje, znači to su osim ovih, znači treba uopće ući u ovaj problem. Ovo je samo više manje ovako s površine skicirano, ali raditi u tome i pronalaziti rješenje, to je zahtijeva baš vještine i znanja. Ali ostali tekstovi imate opće, filozofski, povijesni, ima tekst posvećen Zimmermanu je o Platonu, matematika u Platona. Imate prvo izdanje Al-Kindi, ne? To je, mislim, to 9. stoljeće, 4 spisa na latinskom. Al-Farabi, jedan tekst o Al-Farabi, tekst o misticizmu, jedan sasvim specifičan pogled koji bi vrijedilo jako čitati. Tako da je to širok interes i znanje, ne, da on barata sa grčkim, latinskim, arapskim, ne, uvod u Al-Kindija, normalno se citira arapski i arapskim slovima. Ne. To je jednostavno, čovjek se čudi kad je to stigao i to u tim godinama. Ne. I evo, Meršić
župnik zapravo nema tu akademske karijere, on je župnik u tom malom mjestu u Gradišću na mađarskoj strani, a čak velik opus, ne, koji je posvećen najviše, gotovo sav, primjeni ulozi matematike na različita pitanja od filozofije do ekonomije. Ne. Kako se mogu sve matematički prikazati i razumjeti ekonomski zakoni ili pojave. No. Evo, tako da sam ovako sumarno to malo prošao. Marković, kad njega spominja, zastupnik u Hrvatskom saboru, neovisna narodna stranka, aktivan, to vrlo aktivan, nekih 10 godina, znači to je politički angažman s jedne strane, s druge strane poznat je kao književnik i ponovno se da tako kažem reaktivirao interes Kralar Tomasović, da se, ne samo da ga se apsolvira kao to je generacija starih i to je moderna pregazava, nego su otkrili vrijednosti inherentne te baš sa književnog aspekta, razne funkcije. Arnold, predsjednik Matice Hrvatske, imamo govore sačuvane koje je držao kao predsjednik Matice. Dakle, to, evo, ovako sad sumarno prošavši to, oni su, ili velik broj njih, ili, teško reći da svi, ali velik broj njih su bili aktivni i imali doprinose i na drugim područjima, i na javnim, ali i čisto teorijski u jednom i na drugim područjima. Evo, ako sam malo to sad uspio skicirati. Još neko pitanje možda? Mogu ja. Evo, hvala na izlaganju. Po mene je ova jedna ideja u Bertića zapravo zainteresirala osobitosti jezika i naroda. Da. To, pa mi se tu, rekli ste različiti jezici, različiti pojmovi. Pa, da li tu Bertić nešto o tome govori, o komunikaciji? Meni izgleda kao da onda nema mogućnosti potpunog razumijevanja, ili sam krivo shvatio kako on to... Prvo, to je, nema puno teksta o tome, ali ima, mislim, barem u 2, ako ne u sva 3 se na to osvrće, tako da sad to nije istizelirana teorija, ali nemam ja dojam da je to bilo kakav neki izolacionizam ili nešto, nego naprosto respektirati, kaže se da različiti jezici imaju različite pojmovne sheme, mislim da Devica ima taj pojmovna shema, ne? Različiti jezici, različite pojmovne sheme, i sad kad čitam nešto na, recimo, njemačkom u to doba, onda moram toga biti svjestan, jel, da to ne mora biti isti, uopće ne mora biti ista ili sasvim ista nekakva razdioba pojmova. Možda to može izgledat na prvi pogled, jel, kad oni kažu država i mi, da je to isto, ali to možda nije baš isto, ne? Neki ostatak. Država on navodi najprije primjere iz kulturno-društvenog političkog života. Recimo, može se navesti primjere, ne znam, ako se usporedi. Mogu ponoviti što sam čuo od svog profesora Folrata u Njemačkoj. Država za engleski pojam države i njemački pojam države, to su dvije različite stvari, ne? To je na jednoj razini, na istoj razini da one komuniciraju, ali što je država sa
englesko, gledano iz engleskog društveno-političkog kuta i što je Njemačka, to nije isto. Ne? Englezima uopće ne treba ustav, a ovdje mora biti sve propisano. Recimo, ovako, možda samo tako da mi kad kažemo država, sad ćemo mi očekivati, aha, tu je ustav propisano i to i to. Međutim, toga uopće nema. Ta država funkcionira na jedan drugčiji način. Ali, možemo reći, jedno i drugo je država. Ne? Tako da, mislim da, pretpostavljam da je o nečem takvom riječ. Ne? Sad, kako se to baš konkretno manifestira u matematici, to se iz tih tekstova nisam uspio iščitati, osim da je riječ osim kad je riječ o nazivlju, ja? Znači treba jednostavno te stvari matematičke izreći na svom jeziku, a s druge strane on inzistira da treba i matematiku izvesti iz naravi, iz onoga što je nama očito. Sad je li to baš isto, je ono što je očito isto nama i Njemcima i Englezima i Italijanima, to sad nisam siguran, on to ne komentira, ali je sigurno da moramo poći od onoga što je nama evidentno. Znači, ne je rekao da je tu ikakav izolacionizam, dapače, čak obrnuto u stvari. Te kad počnete respektirati te razlike, vidite koje je to bogatstvo, a ne da reducirate pojmove kao da je to sve isto. Tek zapravo se tu vidi što je komunikacija, kad je riječ recimo o različitim jezicima. I samo to je teza, da zapravo onda treba to biti slučaj i u znanosti. I Ilirci su se pozivali na Kruga, Wilhelm Traugott Krug, on je nasljednik na Kantovoj katedri, on se dosta čita, prva polovica 18. stoljeća, ima u Kruga imate ta uloga jezika teorijska čisto, znači razlike pojmovne specifičnosti od jezika do jezika, tako da mi se to čini da to sve nekako stoji, to nisu izolirani neke sad ideje, nego da je to nešto što je bilo tad vjerojatno i očekivano da se na taj način gleda. Ne? A ono što je tu interesantno da je ta teza izrečena u kontekstu matematike i logike gdje bismo to najmanje možda očekivali. Ali evo, rekao bi, krasno je čitati Vertića na tom lijepom hrvatskom starom jeziku, ne, već iz toga dobivate jedan osjećaj da ste na svojem terenu. Evo, ja bih se zahvalila profesoru Kovaču na jednom lijepom predavanju i zapravo na svemu što ste pružili nama kao svojim đacima kroz svoju karijeru. Neki od nas su ovdje započeli u ovoj prostoriji svoj studij, među ostalim i na vašim predavanjima. Tako da vam hvala na svemu. Pitanje za ovo, vezano za psihologizam. Ova skupina logičara koje ste naveli, u jednom trenutku ste spominjali i metafiziku kao izvor prvih principa. Sad mene zanima, bili ovi logičari ili tko od njih bi rekao da zapravo psihologizam se nadilazi logikom ili psihologizam se nadilazi svakim matematikom ili psihologizam se nadilazi i metafizikom? Čime točno? Psihologizam, kako je jedno psihologizam, što je za njih, to je neki subjektivan, naspram objektivan ili
ili što bi im to uključivalo? Recimo, to mi je zanimljivo jer se provlači kroz više stavova. A mislim, to je nađ, jel, ontologija je temelj, bi bila temelj logike, ali sama nije dio logike. A mislim, psihologija bi bila kad zaključujemo, onda jedna strana toga je da to neki ljudski subjekt mora taj zaključak, jer sad tu može pogriješiti, ne mora, i tako dalje. A s druge strane su sad što je to, norme, ili nešto objektivno, bolcanovski, o sebi, ali u svakom slučaju logika bi bila u tom pristupu već nešto što izlazi iz psihologizma. A rekao bih onda u tom pristupu nađevu sigurno i ontologija, kad je ona temelj logike, da je odatle potječu neki osnovni aksiomi ili polazišta. Ja mislim da ovo kad on počinje s ovim postulatima, s kolikoćom, a mišljena je ove varijante uključenje, djelomično isključenje, totalno isključenje, da je to nešto i već i nešto što prethodi psihologiji. No? Ali se ostvaruje uvijek, svaki put kad mi zaključujemo, izvodimo. Gledam to u odnosu na ono što ste govorili o kombinacijama koje mi umom možemo pratiti, kad idemo na veći broj, treba nam umjetna inteligencija. Sada kao da psihologija ograničava um, jel? Da, to je natka. To više nema s psihologijom baš nikakve veze. 400 bilijuna tipova, mislim, tu prestaje svaka psihologija ljudska. Osim da možete reći to prelazi moje mogućnosti. Znači to prepuštate struju. Ali sad što je to, sad smo tu, ne znam, na Wittgensteina, što se to događa kad stroj, kažemo, zaključuje, što je sad to? Dobro, evo sad smo već malo... Da. Kasnimo sa skupštinom, pa ja da još jednom zahvalim uvijek na ovom krasnom predavanju. Hvala na posjeti. Možda samo par minuta preraka da mislim da se treba prebaciti na novi link, jel da?